Yo, langsung saja kita panggil siapa dia? Lilis Karnalinga teko ayo. Hey! Sekar Gadung Indonesia. Lilis Karnali. Oh, Panode. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Lilis Karnali. Selamat malam Mas. Semangat ya Bang Ayu. Semangat, aku agak enggak Dredeg. enak loh, enggak Nyapa ini. nak? Angine banter. Agak bindeng-bindeng ngono lah. Oh ya ora apa-apa, tapi engko ndang sehat Bang Ayu. Kok iso? Mbak Ayu bar nyanyi mriki ndang sehat. Ngono ya Mas. Iya, wes. Seniman ki kegeringo model piye, wingko lek nembang apa nabuh mesti mari. Heeh. Heeh.